ku itariki ya 9 y'ukwa 12 mu 1948 i Paris mu Bufaransa hateraniye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu myanzuro y'inteko yafashe wa 260 wasabaga ibihugu byose byemera gusinya amasezerano yaragiye gusinywa kuzarwanya kandi bigahana ibyaha birebana na jenoside haba mu ntambara cyangwa se mu bihe by'amahoro. Mwibuke ijambo jenoside ryari rimaze imyaka 4 rihimbwe kubera ko Raphael Lemkin yarivuze bwa mbere mu 1944 arivuga mu gitabo yise Axis Rule in Occupied Europe. Byageze mu 2017 ibihugu 149 mu isi aribyo bimaze gusinya gushyira mu bikorwa aya masezerano. Isi yose ifite ibihugu 195. 193 muri byo biri mu muryango w'abibumbye, 2 nibyo bitari mu muryango w'abibumbye. Ubwo mu bihugu byose bigize umuryango w'abibumbye 44 byonyine nibyo bitasinye gushyira mu bikorwa amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Igihugu giheruka gusinya aya masezerano ni Benin, yasinye ku itariki ya 2 y'ukwa 11 mu 2017. Aya masezerano yasinywe nyuma y'uko hari harabaye jenoside yakorewe abanyarumeniya mu 1915 n'1916 ndetse na jenoside yakorewe abayahudi mu 1941 kugera mu 1945. Jenoside yakorewe abatutsi niyo jenoside ikomeye yabayeho mu kinyejana cya 20, ariko jenoside yabayeho bwa mbere mu kinyejana cya 20 ni yakorewe abanyarumeniya. Armenia, igihugu kiri mu gace kitwa Caucase hagati y'umugabane w'Uburayi na Aziya. Ni kimwe mu bihugu byahoze bigize leta zunze ubumwe z'abasoviete. Hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 20 muri kiriya gice cy'isi igihugu cy'igihangange cyari gihari cyari ubwami bw'abami bwa Turukiya, Empire Turco-Ottoman. Bwari ubwami bwigaruriye ibihugu byose byo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Uburayi, uburengerazuba bwa Aziya n'amajyaruguru ya Afurika. Nka Maroc yahoze muri ubu bwami. Nko mu 1534 ubu bwami bwaragutse cyane bufata ibihugu byinshi by'Uburayi, buhinduka ubwami nyambukiranya migabane, Transcontinental Empire. Uku kwigarurira ibihugu k'ubu bwami byatumye bigera mu kinyejana cya 19 hari abanyarumeniya benshi babarizwaga mu bwami bw'abami bwa Turukiya. Muri ubu bwami bunini gutya aba banyarumeniya miliyoni 2 bari banyamuke b'abakristo mu gihugu cy'igihangange cy'abayisilamu miliyoni 20. Bamwe muri aba banyarumeniya bari batuye mu gice cyahoze ari Armenia mu myaka ya kera cyane hagati y'inyanja ya Mediterania n'inyanja ya Caspienne. Abanyarumeniya bari abacuruzi cyane bigatuma benshi baba mu migi minini nka Constantinople, iyi ni Istanbul y'ubu. Banabaga muri Yerusalemu ndetse n'indi migi myinshi uyu munsi barizwa muri Libane. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 ubwami bw'abami bwa Turukiya cyangwa se Empire Turco-Ottoman bwatangiye gucika intege, butangira gutakaza bimwe mu bice bwari bwarigaruriye kubera ko ibihugu byagiye biharanira ubwigenge bwabyo bikiyomora kuri ubu bwami. Nko mu 1878 ubwami bw'abami bw'Uburusiya bwarwanije ubw'Abaturke. Aba banyaturukiya baratsinzwe. Umwami wa Turukiya witwaga Abdul Hamid wa kabiri nyuma yo gutsindwa intambara yagombaga gushaka uwagize uruhare mu gutsindwa kwe. Yahise ashinja abanyarumeniya kuba barakoranye n'umwanzi muri iyo ntambara. Ngiki kirego cya mbere cyari kigiye kuzatuma nyuma y'imyaka 37 no kuvuga mu 1915 abanyarumeniya bakorerwa jenoside yaguyemo abarenga miliyoni n'ibihumbi 500. Mu gihugu hose abanyarumeniya batangiye kubonwa nk'intasi z'amahanga zitatira ibihugu nk'Uburusiya maze batangira guhigwa bakicwa. Iki gihe ubwicanyi bwiswe Massacre Amidien. Amidien byavuye ku izina ry'umwami Abdul Hamid. Bwabaye ubwicanyi bwahitanye abanyarumeniya 250. Aha hari hagati y'umwaka w'1894 n'1896. Mu 1908 hari urubyiruko rw'abanyaturukiya rwakoze impinduramatwara rukuraho umwami Abdul Hamid wa kabiri rushyiraho ubutegetsi bushya. Ubu butegetsi bwashyigikiwe cyane n'abanyarumeniya batekerezaga ko noneho bagiye kubona gahenge bakarokoka ubwicanyi bakorerwaga n'umwami Abdul Hamid. Ariko mu kwezi kwa 4 mu 1909 abanyarumeniya bahitwa Silisi bishwe n'ubutegetsi bari baherutse gufasha kujyaho. Iki gihe hapfuye abari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. Babahoraga kari abanyamahanga b'abakristo. Ingengabitekerezo y'ivangura rishingiye ku nkomoko no ku idini yahise kwira mu rubyiruko rw'abanyaturukiya, batangira kubwirwa ko kuba igihugu cyabo kitakiri igihangange nka kera byatewe n'abanyarumeniya bigeze gukorana n'umwanzi incuro imwe. Ubwo nabo bahise bafatwa nk'abanzi b'igihugu kandi bagombaga kwicwa kimwe n'abagereki babaga mu gihugu.
mu 1914 ubwami bw'abami bwa Turukiya bwinjiye mu ntambara ya mbere y'isi. Binjiye bari ku ruhande rw'Ubudage. Mushobora kuba mwarabibwiwe cyangwa mwarabisomye ko iyi ntambara nayo bayitsinzwe. Nibyo barayitsinzwe. Mu ntambara uko batsindwaga byagendaga bibindi imbarutso noneho yo gutangira jenoside yo gukuraho abanyarumeniya. Talat Pasha wari minisitiri w'umutekano iki gihe ni umwe mu bateguye jenoside. Uyu yateguye ibice bibiri byakozwemo iyi jenoside. Igice cya mbere cyari kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 10 mu 1915 ubwo habaga ibyiswe deportation, kwegeranya abanyarumeniya bakajya babarunda mu nkambi. Igice cya kabiri cyo cyatangiye mu itumba ryo mu 1915 kigeza mu kwa 10 mu 1916. Muri iki gihe nibwo habaye ibyiswe extermination, gutsemba abanyarumeniya. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 4 mu 1915 hari abacuruzi 650 b'abanyarumeniya bafatiwe i Constantinople ni Istanbul y'ubu ngubu. Bose bajyanwe mu burasirazuba bw'igihugu, hafi ya bose baricwa umunsi umwe. Iki nicyo gihe bavuga ko iyi jenoside yakorewe abanyarumeniya yatangiye ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 4. Buri mwaka kuri iyi tariki ya 24 y'ukwa 4 nibwo muri Armenia batangira ibikorwa byo kwibuka. Mu mijyi myinshi yo mu burasirazuba nka Sivas, Mezre, Erzurum, Mus n'ahandi, abanyarumeniya bagiye bafatwa bakicirwa aho bafatiwe. Mu bindi bice ko bajyanwaga mu nkambi bagapakirwa za gari ya moshi cyangwa bakajyanwa n'amaguru bakerekezwa hitwa Alep. Uyu munsi ni muri Syria. Uyu ni umujyi wanashegeshwe n'intambara uyu munsi. Bavanwaga Alep bakajyanwa mu nkambi zari mu butayu muri Syria y'uyu munsi na Iraq. Aha niho bicirwaga, ariko abenshi babaga banaguye mu mayira. Abana, abagore, abasaza, abakecuru. 1/3 cy'abanyarumeniya babaga muri Turukiya barishwe. Intambara ya mbere y'isi kirangira, leta y'isi ijyaho muri Turukiya yagaragaje ubushake bwo guhana abagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abanyarumeniya. Icyo gihe bwari butaritwa jenoside. Habaye amasezerano yiswe aya Sèvres. Muri aya masezerano ubwami bwa Turk-Ottoman cyangwa se ubwami bwa Turukiya bwari bwaratsinzwe intambara, bwemeye kurekura bimwe mu bice bwari bwarigaruriye, bwanyazwe bimwe mu bice. Bimwe mu bihugu nka Armenia byahawe ubwigenge. Abanyarumeniya bari bamaze kurokoka jenoside, bibwiraga ko noneho bagiye kubona umutuzo mu gihugu cyabo kigenga. Ariko aya masezerano ya Sèvres ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa. Icyizere cyabo cyayoyotse burundu ubwo mu 1923 hasinywaga andi masezerano yiswe aya Lausanne, yategekaga ko Armenia igomba kugabanywa hagati ya leta zunze ubumwe z'Abasoviete zategekwaga na Lenin na leta nshya ya Turukiya yategekwaga na Mustafa Kemal Atatürk. Aya masezerano yatangaga imbabazi ku byaha byakozwe hagati y'ukwezi kwa 8 mu 1914 no kwa 11 mu 1922, igihe neza gihura n'igihe jenoside yakorewe abanyarumeniya yabereye. Uyu munsi hashize imyaka 104 ibi byose bibayeho. Turukiya yemera ko habayeho ubwicanyi, abanyarumeniya bakicwa, abagera kuri 1.5 miliyoni bakicwa, ariko ntabwo yemera ko ari jenoside. Mu 1965 hashize imyaka 50 iyi jenoside ibaye, nibwo ibihugu bya mbere byatangiye kwemera ko abanyarumeniya bakorewe jenoside. Uyu munsi ibihugu bibyemera birabarirwa muri za 20. Mu 1985 akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye kemeje raporo yagaragazaga ko ubwicanyi bwakorewe abanyarumeniya ari jenoside. Mu kwa 6 mu 1987 inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nayo yemeje ko abanyarumeniya bakorewe jenoside. Ku itariki ya 14 y'ukwa 4 mu 1987 Turukiya yasabye gushyirwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Na nubu iracyari mu biganiro na komisiyo y'uyu muryango. Iyi komisiyo yayisabye kubanza kwemera ko yakoreye abanyarumeniya jenoside. Ubufaransa ari nabwo gihugu cya gatatu gicumbikiye abanyarumeniya benshi mu isi bwemeye jenoside yakorewe abanyarumeniya ejo bundi mu 2001 nyuma y'imyaka 86. Mu ntambara ya kabiri y'isi hagati y'umwaka w'1941 n'1945 Abadage b'Abanazi bakoze jenoside yishe 40% by'abayahudi bose bo mu isi. Hagati ya 5 miliyoni n'esheshatu baguye muri iyi jenoside. Ni kimwe mu bikorwa byamaze kwiyandika mu mateka y'abantu.
bagusabye kubara inkuru ivuga amateka y'abantu kuva bagera ku isi, washyiramo igihe abantu batangiriye kugendera ku maguru abiri, bakavumbura umuriro, bagatangira gukora ibikoresho, bakavumbura inganda, bagakorera abayahudi jenoside, ugakomeza. Ku itariki ya 30 y'ukwa mbere mu 1933, perezida w'Ubudage Hindenburg yagize Adolf Hitler umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage. Iki gihe Ubudage bwari mu bibazo bikomeye cyane kubera ko gutsindwa intambara ya mbere y'isi byari byaratumye bucibwa amafaranga menshi, bunafatirwa ibihano bikomeye kubera ko ibihugu bimwe na bimwe bwari bwarakolonije bwarabyambuwe bihabwa abatsinze intambara. Ubudage bwahawe ibihano ku buryo bwumvaga bwarakojejwe isoni. Iki gihe ubukungu bw'Ubudage bwasaga n'uburambaraye hasi ku butaka. Mu 1922 Ubudage bwakoraga amafaranga menshi kugira ngo bugire amafaranga menshi mu gihugu, maze amafaranga aragenda yuzura igihugu ku buryo mu kwezi kwa 11 mu 1923 agaciro k'imarke ari ryo faranga ryakoreshwaga n'Ubudage kari karatakaye ku kigero cya miliyari 100 ku ijana ugereranije n'agaciro ifaranga ryari rifite mu 1914 mbere y'intambara. Ikigero cy'ubushomeri mu Budage cyari cyaratumbagiye, abantu nta kazi bakigira. Hitler yagiye ku butegetsi asanga igihugu kimeze gutya, ubukungu burambaraye hasi. Mu kugerageza kubuzahura, yatangiye kuzamura imyumvire yiswe gukunda igihugu cyane no kurwanya abantu bose bashobora kuba badafite inkomoko mu Budage, avuga ko aribo bakenesha Ubudage. Mu 1933 ubwo yajyaga ku butegetsi hakavuka ishyaka ry'abanazi, hahise hanazamuka imyumvire y'uko Abadage ari bwo bwoko buruta ubundi bwose bwo ku isi, race supérieure. Hahise havuka politiki yo gushyira abantu benshi mu gisirikare hagamijwe kwagura igihugu. Bashakaga ko ahantu hose hari umuturage uvuga Ikidage ubwo hahinduka Ubudage. Ni gute ibi byaje kugeza kuri jenoside yakorewe Abayahudi? Byose bitangira mu mwaka wa 750 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Iki gihe uburasirazuba bwo hagati, ubwo ari mu majyaruguru y'uburasirazuba uvuye ahangaha turi, bwari bugabanijemo ubwami bwinshi buto cyane na za leta nyinshi nto cyane. Zari zikikijwe n'ubwami bw'abami bw'ibihangange bwa Asiriya mu majyaruguru n'ubwami bw'abami bwa Misiri mu majyepfo. Muri ubu bwami bwinshi buto gutya na za leta nto gutya zikikijwe n'ubu bwami bw'ibihangange, harimo n'ubwami bwa Isirayeli bwari butuwe n'abaturage basengaga imana nyinshi zarimo na Yahve. Yahve ni Imana abakristo basenga. Muri 722 mbere ya Yesu Kristo, umurwa mukuru w'ubwami bwa Isirayeli witwaga Samariya. Uyu murwa wigaruriwe n'ubwami bw'abami bwa Asiriya bwashakaga kwaguka. Abaturage benshi b'Abanyayisirayeli cyangwa se b'Abayahudi icyo gihe bategetswe guhungira mu bwami bwa Yuda na Yerusalemu. Kera kabaye aha bahungiye naho baje kuhasangwa n'ingabo za Asiriya zakomezaga kwagura igihugu zigana mu majyepfo hafi ya Misiri. Asiriya yakomeje kwigarurira ibice byarimo Isirayeli kugeza mu mwaka wa 611 mbere ya Yesu, birumvikana, ubwo umurwa mukuru wa Asiriya witwaga Ninive nawo wigarurirwaga n'Abanyababiloni. Iki gihe Asiriya nayo yari imaze kugwa. Ibyahoze ari ubutaka bwayo bwatangiye kwigabanywa na Misiri na Babiloni yari imaze kuyitsinda. Uru rugamba rwo kwigarurira ubutaka bwa Isirayeli n'ubundi bwami narwo rwatsinzwe na Babiloni itsinze Misiri. Gusa abari batuye Yerusalemu banze kwigarurirwa n'Abanyababiloni, barigaragambya. Ingabo za Babiloni ziraza, zirabarwanya, zirabatsinda. Abaturage benshi bategekwa kujya kuba muri Babiloni. Kera iyo watsindaga ubwami bwabaga bubaye ubwawe, abaturage baho bakaba bawe, bakaza mu gihugu cyawe. Muri 535 mbere ya Yesu, iyi Babiloni nayo yigaruriwe n'ubundi bwami bw'Abaperse bwitwaga Akemenide. Ubu bwami bwarwanije Babiloni buhita bwigarurira ibice byose byari bifitwe na Babiloni. Abanyayisirayeli cyangwa se Abayahudi bakomezaga guhererekanywa hagati y'ubwami butsinze intambara. Umwami w'Abakemenide iki gihe yategetse ko ubwami bwose abohoye busubirana ubutaka bwahoranye mbere. Abayahudi cyangwa se Abanyayisirayeli bahise basubirana ubutaka bwabo bwa mbere yuko bigarurirwa n'Abanyasiriya. Benshi bahise basubira i Yerusalemu bajya kubaka umujyi wabo, banahubaka urusengero rwa Salomo, banandika Tora. Iki ni igitabo cy'amategeko bavuga ko Imana yahaye Musa. Muri 334 mbere ya Yesu, umwami muto wari umusore wa Macedonia witwaga Alexandre le Grand yafashe icyemezo cyo kwigarurira ubutaka bwose bwari buzwi icyo gihe. Bya bindi Abayahudi bari barubatse byose yarabisenye. Mu myaka 10 yonyine uburasirazuba bwo hagati
yari yamaze kubwubaka imijyi mishya. Gusa ku myaka 32 y'amavuko Le Grand yaje gupfa, agwa i Babylone adasize uzamusimbura ku ngoma. Ubwami bwe bwose bwigabanywa n'abajenero be, nabo babugabanyamo ubwami bwinshi buto buto. Muri ubu bwami bwinshi buto buto bagabanyije harimo n'ubwayoborwaga n'abitwa Abaptoleme. Aba Baptoleme bari Abayahudi, bashinga umurwa mukuru wabo Alexandria. Aha ni naho bahinduye cya gitabo cy'amategeko mu Kigereki, bacyandika mu Kigereki. Hashize ikinyejana kimwe ubu bwami nabwo bwigarurirwa n'Abaromani. Insengero zose bari barubatse zirasenywa. Umujyi wa Yerusalemu bari barongeye guhagarika urasenywa. Hasigaye urukuta rumwe rwonyine bise Mur de Lamentation, n'uyu munsi ruracyahari, niho hantu hatagatifu ku Bayahudi. Iki gihe Abayahudi benshi barishwe ndetse babuzwa kongera gukandagira muri Yudeya yahoze ari umurwa mukuru wabo kera. Abenshi bahungiye ahitwa Galileya no mu bundi bwami. Mu myaka ya za 400 nyuma ya Yezu, ubwo ubwami bw'Abaromani bwendaga guhirima, ubukristo nibwo bwari idini rikomeye mu isi. Yezu yari yaraje mu isi ahamara imyaka mike 33, ariko asiga havutse imyemerere yitwa ubukristo. Yerusalemu yahise ihinduka ahantu hatagatifu umucunguzi yabaye igihe kinini. Abayahudi batemeraga Yezu nk'umucunguzi kubera ko batiyumvishaga uburyo yaba umucunguzi kandi atarazanye amahoro mu isi ngo anabasubize ku butaka bwabo. Iki gihe benshi barishwe bahorwa ibi, abandi barirukanwa barameneshwa. Mu mwaka wa 700 ubwo havukaga Islam, Abarabu batangiye kurwana intambara zo kwagura idini. Abayahudi barabashyigikira kubera ko bibwiraga ko nibashyigikira Abarabu bazabaha agahenge bakanabafasha gusubira ku butaka bwabo. Iki gihe Abarabu koko baraboroheye. Abarabu bari barigaruriye ibice byinshi, nibwo bubatse umusigiti muri Yerusalemu ya kera uzwi nka Dome de Roche. Abayahudi nabo kubera ko bari borohewe n'Abarabu bubatse bimwe mu bikorwa muri uwo mujyi. Uyu mujyi wahise wisanga urimo ibyicaro by'imyemerere itatu y'abantu bose basenga Imana imwe, bose bavuga ko ari ahantu hatagatifu: Abakristo, Abayisilamu ndetse n'idini ya Judaisme y'Abayahudi. Aha ni naho amakimbirane ya Israel na Palestina ashingiye. Iki gihe Abarabu bigaruriye igice kinini kugera mu cyitwa Péninsule Ibérique. Aha ni muri Espagne na Portugal y'ubu. Iki gihe 5% by'abari batuye muri ibi bice bari Abayahudi. Aba Bayahudi 5% bari ahangaha basaga nabubashywe kubera ko nibo bari babitsa amateka, nibo baturage bari babitsa amateka y'ibihe bya kera mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi. Banabubahiraga ko bari abacuruzi beza, bacuruzanyaga n'impande zombi, bacuruzanyaga n'Abayisilamu bagacuruzanya n'Abakristo. Uku gusa naho bakundwa na bose byaborohereje gukwira mu Burayi bw'uburengerazuba bwose. Uko niko batangiye gukwira mu Burayi bwose. Gusa muri iki gihe hari Abakristo b'abaheza nguni b'Abanyaburayi, uko bahuraga n'Umuyahudi baramwicaga. Aho bababonye hose barabicaga babashinja kwica Yezu. Mu 1347 mu Burayi hadutse indwara y'ubushita, yica 1/2 cy'abaturage b'u Burayi. Abayahudi batemeraga Yezu bashinjwe kuba aribo bakuruye umuvumo, ndetse banashinjwe kuroga amariba bateramo iyo ndwara. Barongeye baricwa, baranameneshwa. Aho bageraga hose barirukanwaga, bigatuma bakwira hose. Uku nanone niko bagendaga bakwira mu Burayi bwose, ku buryo hariho hose muri icyo gihe washoboraga kuhasanga Umuyahudi. Muri Espagne abami b'Abagatolika bategetse Abayahudi kuba Abakristo, bitaba ibyo bakahava. Bamwe barimutse bajya mu bwami bwa Turukiya bwo noneho bwabakiraga. Mu 1500 Pologne na Lithuania nabyo byatangiye politike yo kwakira Abayahudi, maze hahinduka ubutaka Abayahudi bisangaho. Mu 1700 Abayahudi muri ibi bihugu bari 300,000, hafi 1/2 cy'Abayahudi bose bo mu isi. Mu 1648 abaturage muri Ukraine barigaragambije bashaka kwirukana ubutegetsi, bashinja Abayahudi kugirana umubano wihariye n'ubutegetsi bashakaga kwirukana. Abarenga 100,000 barishwe cyangwa se barameneshwa. Abagera ku 900 muri bo bisanze mu bwami bw'abami bw'Uburusiya. Aha ntabwo bari bahawe ikaze na gato, kubera ko bahise batangira guhigwa bukware n'abaturage bitwaga abapogrome. Abenshi muri bo iki gihe batangiye guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi bw'uburengerazuba, aho noneho ubuzima bwabo bwatangiye kuba bwiza. Aha niho mu 1897 habaye inama ya mbere y'Abayahudi ikabera i Bâle mu Busuwisi, igamije kureba uko Abayahudi bakemura ikibazo cyo kubaho biruka maze bakubaka igihugu cyabo muri Palestine. Hashize imyaka mike inama ibaye, intambara ya mbere y'isi iratangira.
ubwami bwa Turukiya n'Ubudage batari barashimishijwe n'igitekerezo cy'uko abayahudi bakubaka igihugu cyabo muri Palestine, batangiye kubarwanya. Ibihugu biri mu Bwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo byari bishyigikiye abayahudi, byari binashyigikiye ko bubaka igihugu cyabo. Intambara ya mbere y'isi kirangira, murabyibuka, mu 1933 Hitler yagiye ku butegetsi ashyiraho politike y'uko Abadage ari ubwoko busumba ubundi bwose bwo ku isi. Abayahudi batangira gufatwa nk'ubwoko butagira icyo bumaze usibye kurya iby'umuryango mugari wakoreye. Mu 1925 Adolf Hitler yanditse igitabo yise Mon combat, intambara yanjye. Muri icyo gitabo hari aho yagiraga ati, umuyahudi ni kandi azahora ari icyonnyi, ni agakoko kica kandi gakwirakwira hose kandi vuba. Aho akandagiye abaturage bamwakiriye bahita bazima mu gihe kitari kinini. Iyo bidateye kabiri, umuyahudi ahita yinjira mu bukungu bw'aho ageze. Ntabwo yinjiramo nk'umukozi, ahubwo yinjiramo nk'umuhuza, bikamuha ububasha budasanzwe byakubitiraho ubunyangamugayo bwe bwa ntabwo. Ubucuruzi bugahita buhinduka akarima ke, agatangira kuguriza amafaranga ku nyungu itagira ingano. Umuyahudi ni nk'umusundwa ufata abaturage ukabanyunyuza. Aya namwe mu magambo make ari mu gitabo cya Adolf Hitler kiganjemo urwango ku bayahudi. Hagati y'umwaka w'1933 n'1939 abayahudi 5,000 barishwe, amaduka yabo arasahurwa, aratwikwa hirya no hino mu Budage. Abanazi bifuzaga ko nta muyahudi wabarizwa ku butaka butegekwa n'Ubudage. Banasa n'ababigezeho kubera ko birukanye hafi 1/2 cy'abayahudi b'Abadage mu myaka 6 yonyine. Bahungira mu bihugu hirya no hino mu Burayi, bimwe muri byo byari bituranye n'Ubudage. Abenshi bahungiye mu Bufaransa, abandi bahungira muri Amerika. Hagati y'umwaka w'1939 n'1941 Ubudage bwigaruriye Pologne, Autriche n'ibihugu by'Uburayi bw'uburengerazuba. Abayahudi bari barahungiye Abadage muri ibyo bihugu bongeye kwisanga mu Budage. Abayahudi 3,000,000 bahise bisanga mu bice bigenzurwa n'Ubudage. Aha niho hatangiye ibikorwa byo kujya bakoranyiriza hamwe abayahudi bari baranashyizweho ibimenyetso kubera ko bategekwaga kwambara inyenyeri y'umuhondo ku myambaro yabo. Babakoranyirizaga hamwe bakaraswa, abandi bagafungiranwa mu mazu, bakohererezwa za gaze zibica. Abarenga miliyoni bishwe muri ubu buryo. Iki gihe hanabagaho ibyitwaga deportation, kurema inkambi mu bihugu Ubudage bwari bwarigaruriye, akaba ariho hajyanwa b'abayahudi bakicirwayo. Inkambi yamenyekanye cyane ni ya Auschwitz muri Pologne, ahayiciwe abayahudi 1,100,000. Iyi nkambi yari icyarimwe inkambi ikorerwamo imirimo y'agahato, ikaba inkambi bafungiramo n'inkambi yiswe Centre de mise en mort, cyangwa se aho abantu bicirwa. Ahandi hitwaga Treblinka, naho ni muri Pologne. Iyo yari inkambi yo kwiciramo abayahudi gusa. Izi nkambi zacungwaga n'abitwaga SS. Bari abasirikare b'Ubudage bari bashinzwe kurinda inkambi. Babicaga urupfu rubi rutabayeho kenshi. Babafungaga mu buryo bubi, babapakiraga mu mazu ari ibihumbi. Ayo mazu akuzura ku buryo nta wundi muntu n'umwe wajyamo. Yamara kuzura bakabasaba kuzamura amaboko. Bazamura amaboko hakaboneka undi mwanya, bakongeramo abandi. Nabo bamara kuzura bose bazamuye amaboko, abana bato bakajya babajugunya hejuru. Barangiza bakoherezamo ibyuka byica. Abari hagati ya 5,000,000 n'6 bapfuye muri ubu buryo. Bitewe n'umubare w'abantu bagwa muri jenoside, ubugome bw'indengakamere ikoranywa, hari abantu bavuga ko jenoside ari cyo cyaha gikuriye ibindi byaha byose, ari nayo mpamvu ari kimwe mu byaha amahanga yiyemeza guhana aho cyaba cyarakorewe hose.